بهلکفتا روژا جیهانی آشتیه مالا ماندیلا بخواندشی بو شفوهرکا در خستنا پرتوکا ججنا لبناوه ججنین نوتوی و ججنین اولیم. اب پرتوک هاتیه آماده کرن جعالی مالا ماندیلا والیکاریا شبکت الامان. أسامة أحمد جبري مالا مانديلا ده يروح حفل إصدار كتاب عيادة أبو كتاب عيادة إصدار مالا مانديلا وبتمويل شبكة أمان كتاب عيادة سر ججنة مكونات السوري ده بتفاعيل اشتغله نوعش ثقافات معرفي بود ارتفاع مكونات هذا في شرق بود سوري دمينن شرخك مجتمعي ارتفاع مكونات هذا مو تخص فيه كتيبه ده وكإضاءة ثقافي ومعرفي مو لسرفا ججنة ومكوناتها مثقفين بون طبعا روشنبير بون مهتمين بشأن عام بون ايج مهتمين بجواكا سيفيل بون كسن سيفيل بون حاضر بون دوی شفیر کرد. نویسکار دلاوری زنگی داخویا کرنش رادیو نف امیرا گو پرتوک هاتیه چه کرن لسر ججنین اولی و ججنین تاوی لسر پیک هاتیه سوریه بتوایی گاوک نویه. براستی کارکی گلکی جواز بو لدار خستنا افشبینا هانه کو پرتوکک هات چه کرن لسر ججنین اولی و ججنین نتاوی لسر پیک هاتیه سوريا بتباهي افتشتكي قالكي قابك نوية لو رأجي بنابي خوا وبنابي كتيان مسكارا في قابا مالا مانديلا بيروز دكم وسركتنيش كاري وان دخوازم و اباياد هركس دكاره سودية كي جي ورقره جبركو براستي آگاهين هركس لسر ججنين چو اوليبن چه نتويبن دهرمي بتباهي ده لوا هركسي تنيه لی دریا وی پرتوکی گره دکاره آگاهیه که بگشتی لسر همو ججن نتوی و ججن اولی اشخور تید بگی. سوریا دمینه تابلو یک فسیفسایی و به تایبتی لهرمن کردی و رومت دمینه دنابرا وان پیکاتیان ده. حسن حسین وان افیم قامشلو.